still with your Pagayam, John Mark Pastor, Operator, Cremator, and June Cereales. Nati kadugtong na dinagan mo ta. Tanong ka man? May dugtong mo niya, social na niya, Cereales. Not unless English. Wow. Sige man. Ay. Sampal. Ano ito ibaga? Di kadugtong tinagan mo garot, di ba kanyak John Mark Pastor, Operator, Cremator. Sika June Cereales. Nevertheless. Wow. Nevertheless, burles. Papes-pes. Apay nagdakkel ta pimples mo, Ay! JM ko na. Ako nga pimples deta, apo i-correct ko Ako nga lang. magbagan. According to Dr. Adelina Bulata, kita latex. Okay, sika dito to the Jayak, Dijay. YouTube. YouTube, tayang ko. Sige. Pa-request man abo, idol, from Ferdinand Malisida, G0 Tipandeling, and Blessed Sunday po mga idol, Pakablaaw, Mantika Pamilya, Dita Ramos, Tarlac Family, Manuel, Ken Arce Family, salamat po from Delma Carino, and JJ Nembag nga Malamyo, mga idol, pa-request mo, DJ Chismosa, ay sagit ko kinikaroba kami nga Chismosa, kayo wal idol. Okay, apa mamaytag basat kita mabalong ipadakil at ay. Mali. Mabati po kay Rian na naglalaba ngayon from Cherry Mercado. And kaya ni Ma'am Elsie Bergonya. Happy Sunday mga idol, Kuya June na ating JM. Pa-shoutout kadagiti pamilya, Bergonya family, Viernes family, dita Dolores Quirino Isabela, kastamot din tila Buton family, dita Purok Libtong San Jose, Quirino Isabela. Thank you mga idol. And from Presi Gilbert, hi mga idol, pabati naman kami dito sa Barangay Rizal, Kawayan. Tsaka pakibati na rin yung asawa ko na si Gilbert Kiven. Salamat. Nandiyan nagtagaray. Dito, isa dito. Jam mo mampay. Okay, di was basa ikratan apo, dagi na udi nga nag-chat into YouTube talaga kung nga may recall dagi day umununan. So kung ni Adolfo Peru, Idol John, Idol JM, pa-request man dyan si Siwit apo, nalpas sa tayo na po. At nalagiwas ka nga tinggan dagi boss-bosses yung kablaaw man dagi di Karubak, Kagawad Reyna, Rayan Tamsak, Ken Ben Lagmay, Albert Dasalya dito ay Pantal, Manawag, Pangasinan. Oh, kita kablaaw man ti sarilik dito ay katar ko na ni Rafaelito Abanez Jr. Kakaasiman. Nagmandato eh. Anak ko na na. Intagdak na ati Karen May. Idol do Gio, Eko kan Kayla, da Kuya June, kinading JM Pastor. Madamatag dingdingag iti programa da. Kitam di, gim da di radyo niyo. Very good. Nagmayat. Kulay na labasi. Para ka sa amin nga dito na Ifugao, Alfonso de Ifugao, and the rest of the Ifugao. Waday usay balasang naknaki amuan, isay baloy tagabaho, naidong dumay pintas na, sino man ay lalaki, dagusay mangor sunada. Tinay nagsisya ang simaak abo, si siya latay wadas na namnam ko, adiak malinglingan say panagisisun na, yasan mata na'y umila. Arig mo sa sabong na'y mulay sa bahong, nabangloy ang napintas, noong daot apitan, ito'y daot Manila, panasiko
pasanda. Amayak edat bahung masagenak sekang say nakengpan gardena wada san rasungko mabantayak sekang say maud mangun ununa Arig mo san sabong naimula isan bahong nabangloyan na pintas noon daet apitan iay daet Manila panasipo pesanda amayak edat bahong masagenak sekang say nakengpan gardena wada san rasungko mabantayak sekang say maud mangun ununa Arig mo san sabong naimula isan bahong nabangloyan na pintas noon daet apitan iay daet Manila panasipo pesanda Aring mo san sabong naimula isan bahong nabangloyan na pintas noon daet apitan iay daet Manila panasipo pesanda. Yan. From Uncle Ron, si Pagan. Greetings and happy Sunday kakabsat. Ada kami manan nga buya ditoy balalasiw taaw. Glad to see you again. Apo may kawalo nga Dominggon. Naka-quarantine kami. Okay, here's a special request from Kabsat Alice Ligayog at orayag ako na naman. And to my dearest sister Gina. Agor ka, awan tinirig sa dayta, excuse me nga dayta. Agbirok tati sa baling, dati lyrics na. Agor ka, napanan. Okay, betang. Napanan na dati lyrics na yan. Okay, the song Excuse Me, na makasara ka kita the lyrics na to eh. I guess. Okay, didengar na po. Politek. Uraya ka ko, nana. You afloat in the lost world of dreams, a mystical maker of schemes, emotionally on my dreams. Me, no more than a grain of sand,
and lost on the beach of your hand, unable to understand. When you're near, reality loses its hold, and loneliness tears at my soul. But what goes on inside your mind? And while I know that fantasy drives us mad, it really can be so bad to let it take me one more time. Love, the chances are so very few. Excuse me for the strange things I do. I'm drowning in the ocean of you. When you're near, reality loses its hold, and loneliness tears at my soul. But what goes on inside your mind? And while I know that fantasy drives us mad, it really can be so bad to let it take me one more time. Apa dito man iti mauding set iti adda kami man na po medyo agsubli kami man to iti realidad nga di kami balay damdaman nga nakakulungan so narigat nga masabol tayo po nga anusan in the name of our family kan dagiti ingungot iti tibiyag tanarigat mo no sito iti maakaran iti coronavirus isong no dapat nakabalin na as per instructions apo kita di tatay taon nagtibalay tandarigat ti makasagrap iti dita nga sakit aglalo di kita ubing ken da kita edad 60 pangaton talagang vulnerable da apo iti kasta nga sakit ayan so gaputa awan ti kadwa dito ket kumansyon na manen apo iti may nga sonata ipaiko kadagito sa amin na apo nga dumdum nga kita abroad, Kabsat Ron and Kabsat Marivic, Kabsat Kathy, and of course, condolence game kini Kabsat Ronald iti Hilo Hawaii, pimusay ni mother na. So condolence kadaya katakit Hilo, together with the taga ni Kapitan Salvador dito San Antonio Kawayan, kita kakabsat nanta. So condolence po. So here is medyo naragsak natin yung nalitay lang tibit na. So, kata kita ka-anniversary na, happy anniversary. Kata kayo amin. Oh, how it ends on the night we were wed without our true love, though wasn't sad. The world wasn't blue. There were stars in the skies, except for the few that were there in your eyes. Dear, I held you so close in my
singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating, murmuring low. My darling, I love you so. The night seemed to fade into blossoming dawn. The sun shone anew, but the dance lingered on. Could we but recall that sweet moment sublime, we'd find that our love is an altered by time. Dear, I held you so close in my arms. Angels were singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating, murmuring low. My darling, I love you so. Kakastay ko na ako na mauding 5 minutes lang yun. So, thank you so much kita kayo amin na po. Paspasin siya na kita amin na basa yung message na taado ko na. So, nakatado, talaga. Ayan. And nga rod, until next week po, kita yung mga nabasa. O sapsapahan nyo ito yung message. And this has been your Manong June. Together with John Mark, Pastor. Okay. This has been your Manong June together with John Mark, Pastor, Operator, Cremator. Kaya mutikas tuwing nga sonata. Okay, saying good day and God bless everyone. Keep safe. Awan, tirum-rumwar. Kaya kiti frontliners sa yata pang-asyo si kaya apo. Itagan na. Kasi kayo matikanay nga makakaran. Kasi makita yung matititrenta dito Isabela. Doctors and nurses iti pasyente. So nga pang-asyo. Agite protective gear yung apuhan yung ngaliwliwayan. Kan siyempre hugas-hugas sa kamay. Sang kapag hayo kada kami si kayo. Sanitize yourself. Si kayo mo ti makakaran. Ayan. So nga agan anad kayo apo. Umuna ti amin. Da kayo ti kasapulan mi. Okay nga rod. Our last piece. Bye-bye. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams are for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I wanna make it with you. I really think that we could make it, girl. Though you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, and will see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong.
if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we can make it, girl. Baby, you know that dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if I chose the one I